Khana 27 tarik November Astabol Mado Kotorma kaisa Tiprasani Lukutum Panda Kutumui Tongu to ang Ompi Block Committee ni President hisabe Ompi Block am chayo khobjak Tiprasa jotono ang kobogjau khana hayakaba 27 tarik November Astabol Mado Lukutum Pandao kaham kerengke jotono thanglaibe ni hne ang kobogjau teibo kobognai jara tini Tiprasa warriors rok jani daitto no tuyui jottonu khana himbai jadi ar ishorni thane ang abono kholomu tini Tiprasa jara Lukutum Pandao thangnai rokno kaham kurungkhaino thangi kipil phaimalangthon o Lukutum Pandao tini hasteni no karibo Assamni ekaba Nagaland ni Meghalaya ni kabangma no Tiprasa leader rok phai tongo Tiprasa leader no jeng lamjak soklainai abono ani kobok hambai.